n'amakuru arimo aravuga ku bitangazamakuru byinshi nuko wa mupfumu uzwi nka Sarongo wamenyekanye aterereza abajura inzuki babaga bibye ibintu bakabigarura. Ubu ngubu yakatiwe n'inkiko agakatirwa gufungwa imyaka 3. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruherutse guhamya Rurangirwa Wilson wamenyekanye nka Sarongo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, aranishwa igifungo cy'imyaka 3 n'izabu ya miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda. Sarongo yaregwaga ibyaha 3 birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kudasobanura inkomoko y'umutungo n'iyezandonke. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rurangirwa Wilson ukorera mu karere ka Bugesera avuga ko avura indwara zitandukanye, akagenda atanga ibiganiro kuri YouTube avugamo ko afite ububasha bwo kugarura ibintu byibwe bigatuma abantu bamubona bamwizera. Ubuhagarariye yavuze ko ayo mashusho atuma abantu bose bamwizera ko ibyo avuga abishoboye, bakamugana akabaca amafaranga abizeza ko ibyo bamusaba bizakunda, nyamara ntibibe uko. Bwari bwanasobanuye ko amafaranga Sarongo akura muri ubwo butunzi ayakoresha mu bikorwa bitandukanye birimo kugura imitungo itimukanwa itandukanye, harimo ibibanza 14 birimo inyubako n'inzu zigeretse. Hari kandi ibikorwa bitandukanye by'ubugiraneza avuga ko akora birimo kubaka imihanda, gufasha imfubyi, gufasha abakene n'abapfakazi. Ubushinjacyaha bugaragaza ko ibyo bintu byose Sarongo abikora akoresheje ayo mafaranga aba yariganyije, akayakoresha nk'amafaranga mazima kandi abizi ko yanduye. Sarongo we yaburanye ahakana ibyaha byose, akavuga ko nta shingiro bifite, akemeza ko abamuganaga ari abantu bari bamuzi, bazi ibyo akora uwo ari we n'icyo abamariye. Yavuze ko amafaranga yakoresheje ashaka imitungo yayakuye muri Uganda, kandi ko afiteyo ikigo cy'ishoramari gikora ibijyanye n'isambusa n'amandazi, kandi ko bamwoherereza amafaranga ava muri ibyo bikorwa buri mwaka. Nyuma yo gupfundikira urubanza mu mizi mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo muri Kamena 2025, urukiko rwasuzumye ubwiregure bw'impande zombi bunatangaza icyemezo cyafashwe. Urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro. Rwagaragaje ko Rurangirwa adahamwa n'icyaha cy'iyezandonke ndetse n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Rwemeje ko Rurangirwa ahamwa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi, ahanishwa igifungo cy'imyaka 3 n'izahabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Rwategetse kandi ko Sarongo yishyura indishyi z'akababaro abari bamureze, barimo ugomba guhabwa 550 by'amafaranga y'u Rwanda, uzahabwa 670 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse n'uzahabwa 950 by'amafaranga y'u Rwanda. Rwategetse kandi ko ibyafatirwe birimo amagi, impu, uducupa, ibisimba n'ibikombe birimo imiti n'ibindi byifashishwaga mu gukora ibyaha bigomba kwangizwa.
rwanategetse ko rurangirwa asonerwa amagarama y'urubanza kuko yaburanye afunzwe. Sarongo kuri ubu afungiwe mu igororero rya Bugesera guhera ku wa 19 Ugushyingo 2024 ubwo urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwateganyaga ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Sarongo afite iminsi 30 yo kujurira icyo cyemezo uhereye igihe cyasonewe mu gihe ataba yanyuzwe n'imikirize y'urubanza. Manishimwe Samuel, Nav TV.